daytan kaka. Welcome back to our channel, Your Drama Tips TV. Makadbayo man ang pagayam nyo ni Auntie Jocelyn Oblero Ramirez. Dito'y shoutout portion ni Auntie Jor. Okay guys, before di panagibasa tayo kadagiti comments kan shoutout, kaya't ko laeng ibaga kakabsat, ano kasta nga medyo aga palya ti internet, talaga saan tayo ang maka-upload. Iso pasensya kay lakuman kakabsat. Total adupay mo't dagiti drama asaan nyo pa yan gan. Kasi ti unay daytan kaka at ti less than 600 nga episodes na agraman ti compilation. Dapat mo dagiti dua playlist tayo ang mabalin nyo pa itong gan. Kan ka, Manong Roger, anara at tinamnama, kan syempre dahil ti unay daytan kaka. Kasamot tan dagiti shorts, adu mo ti mabuyay ijay, sample dagiti drama ni pagayam yo Triple R. Roger Refuerzo Ramirez. Kan kastamot iti Ilocano Tips and Vlogs. Iso kabayatan nga ururayan nyo, dagiti baro nga upload, mabalin nyo mat nga i-play, DJ playlist. Tapos iti kastagat, saan kayon nga, agkarapindot, no niya pa iti birukan nyo ta, tuloy-tuloy day jayan. Okay, so, pagyamanan kayo amin, anaayat amang tartarabay, iti Your Drama Tips TV YouTube channel, kan kadagiti playlist na, naunay daytan kaka, anara at tinamnama, kan ka, Manong Roger. Okay, so agibasa tayo nga roden kadagiti comment. Kuna ni pagayam Mario Espirito, dito may samot nga, suki tayo dito eh. Kuna na, aklo namun tagasat mo, kapsat. Kuna man ni pagayam Elena Antonio, practical na ngayon. Awate mo day takwarta sender. You deserve, kuna naman. Thank you, Manong Roger, kuna na. Okay, so shout out mo kan kapagayam Elena Antonio. Kan dito pa'y avid listener tayo, wanusuki tayo, ani pagayam Roselyn Hill. Supporter tayo dito YouTube, kan kastamutan ijay, bangir platform. Kung naman good advice, Manong Roger, move on sender. Saan na kan akayat ni ex-wife mo? Kung naman ipagayam, Jose, ay awate mong ta 2 milyones, ag practical kan Marshall, in sukat na kalangaruden, kasladan news na kanya mo dayta kunana. Thank you, pagayam Jose, mayat mo dayta, advice mo. O, dahito mat, ni pagayam tayo Imelda Velasquez. Dahito mat, ti suki tayo, kan may samot kadagiti talaga masugid supporter tayo dito YouTube, kasama tayo ni Jay, bangir platform. Kunana, naimbag nga orasyo, Ma'am Jor, Sir Roger, happy listening here in Riyadh, Saudi Arabia. Shout out kan kapagayam Imelda Velasquez, kan kada kayo amin, dita Riyadh, Saudi Arabia. Dagiti kakadwam dita, amang tatarabay mat kadagiti drama mi. Shout out kada kayo amin. Kung naman ipagayam Ilocano official, na imbangal daw mo sa Roger, Ma'am Jor, kastamat kan kapagayam, shout out kan ka Ilocano official. Kan ipagayam tayo mo ng Imelda Cabang, shout out, pagayam Imelda Cabang. Hello Manong Roger, Manong Jocelyn, I hope all good. Kung na naman, maikat banog ko ya, kung na naman. Okay, thank you so much. Ibasa tayo pa, dito comment ni pagayam Roselyn Hill. Relate tak daytoy drama, at nakaruba mi achismo sa bari-bari. Idi, kinaswan mi, di kinachismosa na, nagsardengan nga, ichismis na kami, kung namat. Ayan. Okay, shout out pa, kinipagayam Tony Mark, kunana, naimbagal daw mo si Roger, Ma'am Jor, kasamit kan kapagayam, sapay kumata, itultuloy mo mata, tarabayan dagiti drama tayo, kan amin alinaon, daytoy YouTube channel tayo, Your Drama Tips TV. Shout out pa, kada Ricky Castillo, kan North Evangelista, kan kada kay aminan. Anayat amang tartarabay, uray dagiti saan nag-comment, shout out kada kayo. Ang nasaysaya at no, ag-comment kayo. Kan padasin nyo mat, timapan ijay, bagir platform tayo, ijay Facebook. Tapos kasta, kat makapagsisiningad tayo pa'y papagayam. Dumating kay mabuya ijay. So dagiti taduma vlogs, saan laeng drama. Okay, so ulit papagayam, agyaman ako unay kada kayo, sa pela kuma, mayan anos yulat ta, at tarabayan, dagiti dumapay drama mi. Numampay hasan mi pay amay upload ti dumag, apo kadagiti agduduma rason, sapay kumata, maawatan niyo papagayam. Okay? Thank you for watching. Stay updated. Subscribe. Dagiti saan pay nakasubscribe dito'y YouTube channel tayo. See you!